Hey guys, naa di ko'y teknik karon ha. Kani teknik nako nga sa mga online gamers kanang mga sige spin diha, sinya sig kapildi, yung mga online sabong diha sig kapildi, nakoy tips, nakoy teknik nga unsaon makakwarta mo aning mga online games. Na kani teknik ni kaning WinPH kani. WinPH rambutan nya Winning Plus kani Jelicia kana tanan kana Asian kon nakoy mga teknik kani para makuha kani kani WinPH kana kani tan-awa din inyo ang tips para na may namoy idea para makakwarta mo kaning unsaon pag teknik para ikaw makakwarta aning duha kay kasagaran man gud sige kapildi mao ni teknik na kani tanan duha naa diri tanan duha naa diri tanan tanang kuan kaning Praise tanan duha basta naa diri tanan. Samot taning naa ni kaning kuan kani sa rambutan. Kana kanan duha online games tanan or bisag unsa nga duha kana naa koy teknik ana kana naa tanan tanan duha no na daghan na kay na siya. Bisag unsa nga duha naa diri. Tagaan ta mo teknik para mo makakwarta. Paminawan niyo pag-ayo og tan-awan ninyo pag-ayo kung unsa idea. Kani sang Winning Plus kana kana permi ko tagaan kag teknik kana permi ko kadaog ani. Tagaan kag teknik para ikaw sad makadaog sad ka. Mao ni ang imong buhaton tan-awan niyo tanang video kuan tanan para namoy teknik diha unsaon yung pagduha kabantay ka daghang kay duwa nya kasagaran man ko sig duwa diri permi pildi kana tan-awan ang teknik ana. Kani naa sa Jelicia kana kana usa kana Jelicia kanang Jelicia guys daghan kay nang duwa diha gyapon pareha ra katanan halos tanan puro na parehang duwa tanan usa ra jud teknik ana tagaan ti ka og idea para ikaw sad makakwarta sad ka kana halos tanan duwa pareha ra jud tanan kana tagaan kag unsaon pagdiskarte imo ni siyang i-reset i-reset nimo guys kana kana sa kuan siya online sabong naa na tanan mga mannog diha tanan online sabong naa diha tanan kana siya online sabong kana tagaan kag teknik ha para ang uban mo kung sige kapildi kana tanan imo na i-reset like for example imo nang i-reset nimo daan para inigbalik nimo kana kana tanan kani duha tanan kani tanan dapat imo na siyang i-reset guys mao na ang teknik kanay i-install sa nimo daan kana i-install nimo daan imo mura kag i-reset nimo daan ba kana kana i-install sa nimo ang kuan kana rambutan kana tanan talos tanan duha i-install sa nimo daan mo na teknik para ikaw makakwarta ka kana siya di ko mag-install install mo ana guys tan-awan lang hangtod katapusan kana may kana na install na nako mo na siya teknik mga waa mo sige mo pamusta da teknik na para makwarta mo sige mo pamusta mo daog-daog mo na kanang kwarta mo mga teknik nga makasave na mo sa iyong kwarta yan install na tanang mga games nyo diha